twiyegereje umubyeyi wacu umushumba Bishop. Imana ishimwe ko yamugaruye tukiri hano twese tukiri bazima. Yaragiye iwabona amahanga none yagarutse kubana nawe. Ni umubyeyi wacu njyewe ni sogokuru. Wowe ushaka kuzana ibintu birebire ni ukumurega kwa sogokuru. Sogokuru ni umubyeyi wacu aza tugirira neza. Kubana nawe rero hano turakwishimiye cyane. Yabaye umujene, umujene kabisa iri hanze sizi ibintu baza bajye. Abantu bose imyaka yagenda ikura ni mugeririye ba Bishop hano. Mwitegura muzama musubira usore. Sema haleluya. Arindizi natwahawe yogukirizwamo tarizi izina rikomeye bidashidikanywaho ijuru ntarindi zina twahawe ryo gukirizwamo tarizi izina rikomeye bidashidikanywaho ijuru hakore ako warumvise muze gatoya Muverse, segue!
amina. Banze gusengere muko wewe warugiye. Akandi gakagufi. Umva nkubwire Imana uri sore. Ibi bidashokera abana b'abantu. Kumana biza bishoboka. Mwizina ryandi. Murabisezera namwe. Kubitaho gatosha. Mumutunge ibiganza.
musozi we nyeganyega mu izina rya Yesu. Muzamuka